Dame i gospodo, dobrodošli na let Air Srbije. Molimo vas da obratite pažnju na našu bezbednosnu demonstraciju. Ladies and gentlemen, welcome aboard Air Serbia. Please pay attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. Vaš sigurnosni pojas mora biti vezan kada god je znak za obavezno vezivanje uključen. Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is illuminated. Podešava se povlačenjem kaiša. To adjust, pull the strap. Otkopčava se podizanjem gornjeg dela kopče. To unfasten, lift the metal flap and pull the belt apart. Ili, ukoliko putujete u biznis klasi, pritiskom na crveni deo kopče. Or if you're traveling in business class, press the red button and pull the belt apart. Ukoliko u toku leta dođe do iznenadnog gubitka pritiska u kabini, maske za kiseonik automatski će ispasti iz odeljka iznad vašeg sedišta. If emergency oxygen is required in flight, masks will drop down automatically from the panel above you. Snažno povucite najbližu masku ka sebi. Pull the mask firmly towards you to start the flow of oxygen. Prislonite je na nos i usta i dišite normalno. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Pričvrstite elastičnu traku oko glave i podesite je povlačenjem krajeva trake. Place the elastic band over your head and adjust by pulling on the straps. Masku prvo namestite sebi, pa tek onda pomozite drugima. Fit your own mask first before assisting others. Ovaj avion ima 8 izlaza u slučaju opasnosti koji su jasno obeleženi. Strelice na znakovima pokazuju pravac izlaza. Najbliži izlaz može biti iza vašeg sedišta. There are 8 emergency exits on this aircraft, which are clearly marked. The arrows on the signs indicate the direction to the exits. Your nearest exit may be behind you. Svetleća traka na podu uputit će vas ka najbližem izlazu. In an emergency, the floor path illumination will guide you to the exits. Instrukcije kako da otvorite izlaz nalaze se na svakom izlazu. Instructions on how to open the exits can be found on each exit. U slučaju evakuacije pratite instrukcije posade. If evacuation is required, follow the cabin crew instructions. Prsluk za spasavanje se nalazi ispod vašeg sedišta u ekonomskoj klasi ili sa strane u sklopu vašeg sedišta u biznis klasi. A life jacket is located under your seat in economy class or on the side of the seat in business class. Kada dobijete instrukciju posade, uzmite prsluk, izvadite ga iz omota i navucite preko glave. When instructed by the crew, remove it from its stowage, take it out of the cover and place it over your head. Vežite trake oko struka i podesite ih povlačenjem. Fasten the strap around your waist and pull to tighten. Naduvajte prsluk tek prilikom napuštanja aviona. Prsluk se naduvava snažnim povlačenjem crvenih pločica ili duvanjem u cevčice. Inflate your life jacket only as you leave the aircraft door. To inflate, pull firmly on the red toggle or blow into the mouthpiece if necessary. Povlačenjem žute pločice upalit će se malo svetlo pri kontaktu sa vodom. Pull the yellow tab so the light illuminates on contact with water. Prsluci i korpe za spasavanje će biti obezbeđeni i za bebe. Life jackets and cots will also be provided for babies. U džepu sedišta ispred vas nalazi se uputstvo za postupke u vanrednim situacijama, uključujući i izlaze. Molimo vas da ovo uputstvo pažljivo proučite pre poletanja. The safety card located in your seat area details important safety information, including exit signs. Please take a look at it before takeoff. Uputstvo pokazuje stav za udar koji morate zauzeti u odnosu na vaše sedište kada čujete komandu brace, brace. Sada se upoznajte sa pravilnim stavom. It illustrates the brace position applicable to your seat, which you must adopt if you hear the command brace, brace. Familiarize yourself with this position now. Na svim letovima Air Srbije pušenje nije dozvoljeno. All Air Serbia flights are non-smoking. Zabranjeno je u svim delovima aviona, uključujući i toalete koji su opremljeni detektorima za dim. Onesposobljavanje detektora za dim i nepoštovanje pomenutih pravila je protivzakonito. Smoking is prohibited in all areas of the aircraft, including the lavatories, which are fitted with smoke detectors. Tampering with a smoke detector or non-adherence to these directions is a criminal offense. Vaš ručni prtljag mora biti smešten u gornje police ili ispod sedišta ispred vas. All carry-on items must be secured in the overhead stowage or under the seat.
Sada ste u obavezi da isključite ili podesite na režim letenja sve elektronske uređaje, mobilne telefone kao i uređaje sa Bluetooth i Wi-Fi konekcijom. You must now switch off or set to flight mode all electronic transmitting devices such as mobile phones, Bluetooth and Wi-Fi enabled devices. Upotreba ovih uređaja nije dozvoljena sve dok je uključen znak za obavezno vezivanje. Use of these devices is not permitted until the fasten seatbelt signs are switched off. U pripremi za poletanje vežite sigurnosne pojaseve, uspravite naslone sedišta, spustite rukohvate, zabravite stočiće ispred vas i podignite zavesice na prozorima. In preparation for takeoff, ensure that your seatbelt is securely fastened, seat back upright, handset and tray table stowed, and window blinds open. Vaša posada će sada proći kabinom kako bi izvršila konačnu proveru. Your cabin crew will now pass through the cabin to carry out a final check. Hvala vam na pažnji i u ime Air Srbije želimo vam prijatan let. We thank you for your attention and wish you an enjoyable flight with Air Serbia.